koji element je tu bio? Da li je njihov skok, imali su 15 skokova više, da li su to promašena slobodna bacanja, imali ste 3 posle polovremena, na kraju mnogo više. Da. Pa ne znam, verovatno sve to sad kad su to na kraju. Ste osjećali možda neki pritisak? S obzirom da se stvorila neka slika, bez obzira na kvalitet Žalgirisa, da ovu utakmicu Zvezda treba da... Ja mislim da želimo da svaku utakmicu da dobijemo, da nikad nije jednostavno lako i uvijek postoje određeni stabilni faktori i više što nas brine. Ispraćeni ste na kraju pesmu, koliko je to uteha. Imamo korištenje ovakvih podrška. Dobro. Sad sam, ajde, počinje.